Nabara kablaaw para ititunggal may site tinaragsak ng aldaw kan oras yo amin. Thank you kada kayo gapu iti panang tartarabay. Wano panang padpadaan yo kadag iti amin nga uploads to gayam yo. Ama ng biyanang kan biag ti tao at drama. Kat sapay la kumata di kay tupulos mauma. Ngam sakbay ti amin makablaaw mampay ni Maripaz Natividad, Michelle Chavez, kan Ate Carmen from Aurora, Vega. Kastamatan kan ni Reynaldo Di Pano, ni Homer Alamo kan nagiti kakadwana. Manipod man nga rod kani Kabsat Rino sa napod nanagan, tintay drama, kastiti ko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangngadeng ko. No apaya nagbaliw, iso ti binsa-binsa historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anya kay Reno Barok. Nalpasen titulagan para ti kasaryo iti anak ka. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At natrabaho ti anak ka. Ngamsi ka, awan. Iso nga niya ti ekspektar mo aramida, minto nagasawa kayaw. Siyempre, si kanto, tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod danton anak yo kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Ag tinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mait nga na trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasdi asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Uwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga na. Oray upat ahon no innam tata. Anda kayo dayta. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamat kayam na ta, Jema. Di ka nabigbigat agos Uray sika, di ka nabigbiga dagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapin mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikodan mi alamisaan, si kamat gayam. Umay ka dito yan, Min. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, hanggang asino to'y balasitang akadwangay. Ay, anak ko. Ha? Ang tagayan mo ng anak mo? Akit, ayan ti asawang nga Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Alala, mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak ng tama to'y anak mo Madlaw ang hinginahan na iti suot na. Nagubingan pala ng nagadong ti alahas na. Wan, Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawan ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kastaya. Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Garaw mo. Natairak ka no lata ko na ni Jima. Replayak. Ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Reynaw. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na lang? Ni Jima akaadanak iti elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay, gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok na ron na ipospon pa lang ti kasar ni Kadilinda na nan. Anya, tapay, natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Apay nga imay ka Rino. Anyat masapul mo.
Sikat ni masapol ko, Jima. Ni, anyat kahit masawan? Agaya, takmamin ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, anda pong nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiham. Ibabawi kong radya kasar. Anya, ala ka? Apay ngay? Dak manam mo. Tay di nakita ka manan, kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat ikayat ko ang pakasaran. Saan ang nilinda? Anya? Ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan? Adan anak ko, Rino. Dahil nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka adan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat ikayat ko nga sawawin. I-break ko ni Linda, tapos si kaitang ti kalay sakto. Ala, gusto ni Linda. Hindi ka nagsangi. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaram kan ka, mas nasaysayat ngam siya. Di nakgurgurayan na. Sana balay. Tawan mo't napasama kitinagdatan ta. Awan ikamat mo kanyak. Gansan tapay mo tanak kasar. May mayatan at ikas tawing ang kinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, naringkat ikas jay. So, maawatan na kuma. Awan mo ka nagbasunan kan ka rin, no? Uy, nung nagbaliw marudan tiriknak. Isa, sorry ah. Di ka kumagimulmulay ti sakit tinagam kanya-kanya. Aklunong da kumasaan na data tinaikari pare titong kang maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan kan. Mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun kaya. Oh, ato tayo kalugong. Pantalon. Kan jacket na intod mo kanyak. Kan jay ba sinturong. Kan 5 medyas. Isublik tapno awan to ti iboy-iboy mo. Tuhamon na kita. Managal lilaw. Raito ranobyo. Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga eh. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulan. Awanan mo ka nagkurangan. Tainayat ko itikas taon ay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka bay.Adaw na kita gusto ken ka. Makasara kan tao iti kasukat na dya lalakay. Sabagay, pagan anong kumamot ti kasken kuwana nga ikatawan mo trabaho na. Istambay na nga roday. Nabisyo pa Kanyat maganap mo ken kuwana nga Jay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawam. Tapno adda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudno ayat ti damag may papankada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una nang, tadan nagkinaawatan me. Anya, insukat mo ni Linda kan kuana. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na nga murog-rogyan nang ti makibibiyang kada kami. Anya, Isa ni Jima ti ikasar kaw. Diyak kaya ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana. Gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single ma'am taawanan nagitidadakkel na. Sigurado nga awan to ti makibibiyang kada kami into nagasawa kami. unangam. Ay, Nga, adan anak na kasta ka rin anang. Naitangarod ti nangayatakken ko na. Ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngam jay balasan. Awan madi ang makitak dita tanawayaman. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina nanang. Saan matkit di ngam duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasalitaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Adan ay nakasagana pagkasarta. Ada, tay pagkasaron ni kumaidi ka ni Linda.
Dahil mo lang, tara mga tang agkasar. May saan mo ang kan limakit ka gudo ababoy. Ha? Limakit ka gudwa nga. Wana, talima adadakkel, kan basit yung may kanam. Umdas na dyan, tadamot laok na anuang. Ay, mababainak pa ikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinubiw. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ti magina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kano? Nalakalangit ka tunay tabisyo, Jima. Agbalbaliw ako, numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. Saan ka di ang mabalin arugyam itan, ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin, ngam inton may alawas ko ba? Tanda pa'y agkasar no bigat. Ha? Apay ayan no dagkasar. Kat siyempre, makisyatak pa'y mat For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin dahi ta para ginom ka. Ijak ton tiarak. Sigurado ka Uy, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka ngamin. Iso, sorry laangan kan kwa na Sapay kumatabaklon ng tumulang tiya amin. Uy, nalaka ama ka move on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta. O, raramidan na tikas ta. Di kanto iso katapulos. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Si kanti kaod dyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsina kayo ang kanilinda insan rinaw. O, insan nal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiig. Apay, ada ka di mo kinayat kanilinda sa sininamin san? Awag. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak ng asawaag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko na minsan. Apay insan? Bumalasita nga jay anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Agluto, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana naman sa ko lamang hala kami ti babaunan may. Taaddan jay anak ni Jima katulungan may insan. No kasta mabalinan nga raman ni Linda insan? Ha? Yan ko lasay mo matindi armay ka. Mabalain. Ay katuna. Kung sana naman sa ko lang ipakadam kanyag, taawan kat nga ron relasyon may. Isa nawaya kalatain san. Anya jay mo naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang, Kaya't mau, aklo na. no bilang kayat ko, kayat yung kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpit-mat ni Naldaw, kan nagagay. Oray siya na profesional ng nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Hangam tingitingin pa yan ay magtirik nam sakbaya pagsalitaan yaw ti panagkasaryaw. Nariga tiyag dardarasudos anak kao. Uwing tatang. Di may hanging ang sana taman. Huston, nabanuga kun rino. Kan apay aya nagbartag ka kat kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya, inikat ko kami nito kan nagdagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking abutunes. O ba ito kinagsalat na ba kahit? No apay mga na nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Ni Jima mo, di ka kanagmurmuriyot, nalam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Okay ka. Tagsalat na. I-request ko ti cha music. Kasano nga tsaka ka matumtumba ka gapoy tinalaw sa bartag mo. Kabala. Oh my God.
Sumarunukan tayo na kay baga, patukaran na di chatcha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Hindi nala ibabay na niya asawa na. Wen tatang, nadamag kunday ta itay agsapang idinapanak gimatang ija istor. Grabe mo't na diyata. Imbaglaki din ata sa anweso tinakagasat mau. Wen nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya? Wala. Napipiyapa di kasinsing na aninal daw ta. Nagagad kan nasimpot na jay. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Wen tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Lampasan ti kasar ta, Jima. Ay, wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, Bon. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't bak nang na jay. Wan, apay ayang. Akit, kumusta? Mangmangtad mo't lay ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagniya na di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti dayjay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtad kadagi jay. Sika ngay. Di na kahit ikan. Mangmangtad mo tangam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasimpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan matkid yan nagpalpalya Apolos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Ha? Apay ka di tatarino? Ikanak? Ay saanan? Adupay kwarta. Saan ka mo't kadingit kan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamagak lang, no da pa'y allowance mo, anak. At dapay mat, adupay Bumuladak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw no da kwartak. Ha? Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no may busti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga wan kwartamon. Ha? Ngam di mo ibagbaga nga imbagakway. Di mo't saan ano imot ti papam. Saan? Nasingpat day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwarta. No agteksak, pawitan nakadagos. Ala nga ron, dumawat ka, tabuludot pa iti 1,000 mo ay. Wan, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gap ako kay health center. Masikugak ka no. Anya, ano, nagsaya ka tayo. Andang ton anak ta. Wan nga rod, kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ron tayo or-oraya ka pag trabaho ako ma. Imbabawi dan samot man rin. Agawa am tagbiro kiti panggadam atan adan ton anak ta. Uy, hanggang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho ba kayo? Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oraya at damat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibihangan ti kwarta ti anak ko at para kan ko na day chay. Nagano ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin nagijayan. Nagadun nga. Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Meme. Sabtan na kano ti amana. Adan sa itod ti amana kan kwa na. Sige, hanggang namagan kayo ijerwar, ibalkutan daktumotan niya. Kaduam to ti karnay. Ala, mapang kami nga rudan. Aw-awiram ti anak ta Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur mo ta anak mo katrabrabi eh. Di ba't agawi dun da Jima kalmi may nanang. Napalanda ay Nakisinarak day ti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawawid.
Kunak na agawid na itang awan mo tan. Anya, apay makisinsin narak daya. Uwan kanayon. Madanagan ako. Sa balimutan tagparparik na kanyak nanan. Anya, awagam ida Di namat sungsumbatan ti awag ko. Kan adda na amwag. Nabalo ka nun sa aminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanan. Abangan mo't no nagsindoblyandan. anya, Awagan naman ni Jema na lang. Barang sumbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan mo ita? Ada kami dito balit ang manimimi, nanang. Api ka di. Ay, kwa. Urayan da kayo nga mindarino kanti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat, nanang. Umay ko alaan tanak ko. Apay, pangipanamngay iti anak yo. Ay, basta. Maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaw na ni Jibalay ti ama ni Mimi. Ala agtanak ta mga numabaybayam. Kinagan tagpasukan niya. Agpaay ka ababaunan wala niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya ka matan. Hindi ka kadagsasawi ti kasta. Bayang, tagtrabaho akong mabigat. Sumurot ka na insan ko ama pa nagtrabaho. Adasir kami at trabaho. Pangasim, Ajima, di nakpanawan. Di naksinaang. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Hindi mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitak ng panawan lang. Ala, kita pay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaan? Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny sa napod na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara paya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe. Ni Jovenal Booking dita Cavite kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dirma ng biyanang, ada na talga da trabaho, katyasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launa iti asawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin naktasawak, isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na, kat gaputa na singpat ti asawak, aguli maklatan, no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang. Agpulbos aklangan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga aururayan nga mangan. Mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ayalay ni bakay. Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit bakay. Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional, iso nga syakte da trabaho na. Dahil tamat lag mula tayo aramidum. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sa natila isit-sitir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak moten ang maungungtan. Tinapatag, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas dawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko.
Han nga mabalin nga natorturay ngam siya ka, ta siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga ruta da trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak, ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aga-hape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mga ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't kami ng Lenny. Alas 12 ni ti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ano alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang magreklamo. No, si ka ti agtrap-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga raw. Siyak matagsuswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan. Labaran na pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaran na tapno makasukat ako, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyat ak na lang. Sa anak ka nakaturog-turog manipod simmangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rutin tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartag na sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw-nan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-ligak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nang ramidan. Taiso ka no tagsuswildo. Anya, Nagriyag gam ti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo ilaptakan kwa na. Mababay inakbay giti no dagduman nanang. Takaslawan sir-sirbi kiti balay mi. Isu ajak agtagtagarin mo kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Nukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Man-manon ti panagbanding mi nanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnom kankwana. Pakitaan latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kankwana. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulatta mo't panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jay may sagayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talat na Isuro na takano ti gahiyom ta. Kat ada nga rot kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ron. Ay, asid ganta di gayam tata sa loob sudan taman. Doan niya ti aramidan ta. Lini, nangabak tayo. Naimbaglakit din ta nalaing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga ron. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno am kay di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix.
Sige. Ay namayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenny? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triplicate din diya kwarta. Anya? Nasumok mo, kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam, ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita, Lenny. Narigat ti maalik iti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na lakta ti pan nakaamak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala, mabiglaan nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na ayan. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kay dinsan ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mati araramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak mo't lang makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungong tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtala nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, wen ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20,000 no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwen, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasa. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apay ha? Hamo nga inus-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magtamarugitan lang. Usarak to ano ang pagpasyaran ka. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inus-usar. Ha? Apay ha? Ilakok pa lang. Anya? Apay nga eh. Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man may bus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisyaw.
Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayada maya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arog bayadan no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka nung ada kwarta na may pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsimputak nga asawam. At dakla dito'y balay. Lumsika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta? Ano sanak, ano talaga nga labnak? Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si kaati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kaniyam, Ramon. Ha? Payda kun ata ta Sabio. Awan utang ko na. Ay, agyabanak. Kunak lalo di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinersermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpa yun. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga Nilina Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kay kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abroadan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matlaang ti maalami jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakal. Maikawak ka mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang. Aga-abroad ka. Kasaritam tong arudjay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man lanang. Agabrodak man nagbaysang. Habang napigsaak pa. Katun addakan ka da ita anak ko. Total, awan matlat anak yo kini bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarod na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak ngarudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga may si estresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang sinsinger kanyak iti utang ko. Bayam, tanong makaabroda. Kat makaswildo ako. Pauitan ka ito iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikariyak nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak no kwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabrod ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, tingkay dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ng iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwarta ka. Ay, uwan, agpawit ka lata atane.
Agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko. Kat baka kit dino cancer. Anya? Ne, agpa-check up ka ah. Uno, agpawit hantumanan. Ramon. Nakabayad kan iti utang mo? Haanpay, Diana. Pinauna aklang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit iti kwarta. Mapantaman ng tata. Ay, awan mo't kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya. Tamada ka dua. Hello, Nanang. Kumusta kaya? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wain, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, Nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ta asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, diyak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngam tangay na amwamong. Wan, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o duma. Anya? Oh, talagang samot ngawan pa nagbalo ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisyo, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matan nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo't balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nak matanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautang anak man, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay ang kastatit suram. Kaslabi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung amo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit na ang tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. O Nanang, diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay Nanang, iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. O Nanang, katulagan tayo kumantikal sa amin Angel. Ay katanda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon na. Agaw ti rason wano makagapo Lenny. Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasula kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak mo yung padpadlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. I promise. Ang balbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading hitak Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay mutten ti panangisinak kang ka.
Iso pasensya ka ko man. Awatan ta ko maasan adatati na ikari para ititunggal maysa, Lenny. Hello, gagaya makablawan ditong galmay sa itinaragsak nga oras kanal daw yung amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kapsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito manang biyanang, ngabsakbay na, nabara pa yung kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonah Marie. Ni Honey Babes Domingo dito Vegan, kani Henry Gelasio. Kas liman ti kunani Kapsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapada sa Katjak Tupulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay ti madaan iti anak. Tanabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan-ala kay. Barang agsikuga kon. Ikagrumatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na. Uray ba? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda ka no posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la kumata maadaan tan iti anak lang kay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisa na nakabutelya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga ro nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ka. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda. Ay, awang mulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli ti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangag ganat? Tapat siya ka na dililaang ti panakadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan tayo siguro nga itat ti umno a panawag? Kanon tupay nga, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang madaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo di impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanagnak iti dahi nga ibagbagada. Iso di ka mamatilatan iti anyaman namang mangig mo bakit? Aida, sigaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Nukasta, agpabunyag kan Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yukan nila kay mo, Lisa. May kaliman ah. Ay na, imbagman. Nakalima kayo, ganda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak ah. Yag agawa mi mo't ang
Talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor? Saan pa eh? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dua, basta addali sa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnervyosan. Amangan no sakti matakwatan da nga da deprensya na. Kasano nga deta? Ay, samot siguro. Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka namin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Awan nanang. Anyat kaya't masawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadan iti anak. Anya? Ay kasano daytan nga Talagang arudasan kayo maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi day tay ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampong. Ay da bakit nakaturukan? Apay aya. Ang dapat madlaw ko kan ka. Manipod na duktalan asak ti da deprensya na. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatang kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ka pa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambannog laang dayta. Kun, diyak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matnurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyokan ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang am di pwesto. Alaman, kita agto, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Abangan no mabanlog kang aglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, diyak ka ba ilan na sisiyak di mga laak iti kadwa? Mang tangdanak to. Adamat naming trabaho. Siyak kumatimang tulong kan kang aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kahit ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikang kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastalay ti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaan. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Ato yan ti order mo kape. Alingay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko.
Kukuha mong tisukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit order mo kape ta kanain nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapom iti kaping order ko. Gumatangak man. May sakilo kan ditaw eh. Ay, mabit lang. Bala, tulungan ka naglakaw. Tanay, nagadumat ti gumatangay. Agigid dandan. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amang ano, da customer mo mat. Awan, manmano tag kape jayan ko ta nalamang amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan ka pala Apay no alanak lang nga nakadwam niti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayan. Tawan ba't maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no may saak. Siya ko ang dala amadi. Aida, agsarata yung niti pwesto tani malamanan. Wan nga rod Lisa, aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan ha. Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda Lisa, ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanlog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay, kumusta di nala makadwa? Nasimpot matlaan, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga ano kasta, hanggang no mayat ti kita dito pwesto. Ore, agikataksan iti trabaho, tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati hanggang basta saan ka amarigatan Ore, di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa, tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lap ko kay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Tasak pala taglako, ay na. Katsika nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikas wak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon niyo, Rabin? Ay kwa, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin tayo nakalaan ng order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito Sa bali nga may nantimadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem na. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat ti madi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo.
Ha? Managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madiya talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rod, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang tibagim, tauray jakon sumurk iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Rumor kan. Nga nga rod, awagan naklaan no di mo kabalang tibagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga dito bakit? Masikuga. Anya? Masikog. Ni. Kasano na pasamak na ita? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadi anaragsaksal mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Kaya, ikaten kamutan kas boy ko. Nay, apay nga yakal latlat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, ta saan ka nakasapulan, Luding? Katapno awan may bagbagam, na yun ti sweldom. Oh, atoy. Ay, manjak Apay, kasta lakalakanakin ka, timang papanaw kanyak. Kasanong ngay, ti relasyon ta. Anya relasyon na sa asawang met? Kaya apay, pagliba kam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangibot mo? Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Adda nasawak, Luding. Basol ter aramidon ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion, may panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko. Apay, anya tinaramid na. Umay kayo iji balayin tun malam nanang, takasari tayo. Pagpudnuan nyo na sino ti ama ti sikog na. Barang da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ta mata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibagang nga da diferensyak? Pakawanan na kumasil mo. Wan, aklo nagbaso lang. Nailawanak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da siya lalaki? Kwa, Joy boy ko iti pwesto. Kadayon kami nga kadwa. Isa na develop mo tirik namin itunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-ameri sa kunsan mo. Nay, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsingpot to asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy ka nagpayati.
May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang, ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala ang mo ti sungpat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka di Selmo. Nakapanunot kan anaimbag. Agabrodak. Panawan nak. Kaya't ko pala yung matayo. Isong agaplayak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan ako na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta agabrodak. Nakapasngay kan Aida, adamot ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot, saan pa nga imawawag kan ka? Saan na nang nabayagan nga in black nak ti asawak? Talaga siguro, di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kwa na. Ipakaawat kumatkin ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayati nakmawatan. Uray asinong mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amom. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan ang nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami matan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rin nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ti sitwasyon may iti asawak. Basta, mangnamnama ak, ang mapakawan nak tumot lang ti asawak. Kat maawat na to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Hello gagayam, naragsak nga daw iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Andy, saan napud na nagan. Ti may patangatang ita diti drama aman ang biyanang. Diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Gamsak ba iti amin makablawa mampay ni Joanne Rovilius, Maria Mabel Aspiras Doblin, Danilo Dizon, Mayan de la Cruz, Ken Rose Dizon, Ditabalayang, Victoria Tarlac from Orlan Gregorio. Kastimanti ko na ni Kabsat Andy. Dear manang biyanang, amok nga do ti masuron iti dayto kapadasak, tangamin saan na ka nagbalin anasayaat nga anak. Nasing putakmat kano iti ubingak, ngam iti bimaruak, nagbalinak awalwal, banag apagkunkon sumisyonan dagiti dadakkel ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hoy, Anday! Aldawan! Bumangon ka na! Anyamot na nga aramid maun! Anyat orasan! Nangaton sa inay, ngam di ka pala bumangon dita! Anya kayo mo tin! Nagsapa pa lang! Disturbo kayo mo titipan naturog! Nagsapa nga! Alas 9 nitagsapa! Naggapo ako ni Jitalaon ngam nakaturog kapailaan! Kastalatan ti aramid baw! Nagladaw ka nga gririing! Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam! Turog kalata sipod pay iday! Ala, bumangon ka ditan! Tatulungan na ki Jitalaon!
Wen. Agmurmurayak pa yung mata. Sumarunwag tao. Nangan ni Anden, bakit? Saan pa'y nagsublimay at naturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung to tenak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan na rapaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan ng mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maumaakpay hitday na mangririing kenkwana. Sikaman ti mapan mangriing. Tano siya kaabangan no masabwagak iti danaw. Ringam tao may nagtulungan ni Jetalon. Adaw, ti matrabaho ijay. Dumalpas ka ngagkape. Ingkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pelanang-nangan, baunin da kaon. Mga anak pa'y mata. Ay kutagawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidanan tinangan iti panagkapay. May mayat no umuna ti kapay. Sumaruno ti inapoy. Anyat masidaya. Ada karnay. Tuyaw kun tinapa jay linutaw. Makauma man tinutlutuan niyo. Ang luto kay mat iti karne ah. Ay, into daldawa, hindi takarnay. Ala, gawaam kat nga igupon ta kapi maun. Akin na eh. Ukasam man nga men, ta si kawil mo. Kas kalag, siksik kawil lakayan dita. Oray la agkulot ta sakam nga agsikawil. Nakayo man. Makita yung amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana kakomportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito eh. Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga trabaho. Ala, ingkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Dapat man nakiinuman Ada ag birthday barkada na. Dinagas da itay. Dahil anti kunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuypuyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man laturog tar aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't araktin into na rin na. Ngarud Hay, madamdam adaman umawagan. Yawag damanan anabartek ni Anday. Kat agul-gulumanan eje pag-iinuman tan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti papaay na nga anak ta. Pilayak sa langan no kasday anak katurog. Ay na, saan Apay mo tapilayam ta anak mo nga ay. Tapno sana na makarwar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta sana na rumar. Tapno sana na mangibabain no kasday anabastag. Pagkaan talata, lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwa na. Wen awan. Magam awan matungtong palen na awan na. Ni, da kayong magayang nanang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Umay ko la kumadamagan no nagawid dito'y balayaw, jay adem. Ni, awam mo. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday dinarayan. Saan manun nagaw-awid? Talo aldawain nga awan ije balay. Pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken ko Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Tamangan no daman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apim manaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita? Ay, oo na yun na dya tao. Kas dyan na nga tan, aging ga lumakay. Di pa lang amin mga sawa tap na damang anawakan ko Kantap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti dayjay akapsat mo. Nasingput mo idi ubeng.
Ang medibim maraw na kasjay mo ti ugalingan. Malatawagak dagiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapnusan kayo ng agdandanag. Tatang! Tatang! Apay, ame. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy iji kabangibang a barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. Adda ka no dayo anang patol kan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, day ti bagbaga. Ay ala, usaran tayo yung tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamangan no pagambunan day jay. Ala, sumrekan anday. Salatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka. Dahil talamang ibabain ti kukulam. Kadayon nga napakasarsaritaam basta mabartek ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Kahit masul ko manan. Masul damat. Amon nyo pa'y ngamin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa'y lang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-ding ka. Wen! Dakasanganak! Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Talawak langan, uri mataya kaon. Matay nga. Nagado pala ti utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y matagi ti utang mo nga arak ah. Lakayan kan, ngam di kag pampanunaw, makarangarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya. Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto na ita, lakay. Kasaritam to to'y anak ta, inton mamunawan. Malaan day, mapan kan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan di sakit ti ulog, si kalakay. Na. Po, di mo ngamin ung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw amaungtan, ren man manuma at ngaglimpyaw, tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan, rabi ay, anyat pampanunutam. Yay anak ta, lakay ka ng bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta kumatinabat-bati a panagbiag ta. Saan? Tay laklakay ka ni bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalintagay. Saan tamag nga kurkurang amang bagbagakin kwa na. Pampanunutak paikit day, a babae la kumaaduan ti nagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagiti daduma nga anak alalaki ang nasisimpag. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpag. Adamo la, nagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko katan ti agong ungat a kanayaw naging kat mataya. Di ka agsao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumot laeng ti anak ta. Ikararag taday ta. Adto yan, tigat-gata nga mamantika, kakasene. Agyaman na kakadalya. Adto tibay adkaw. Anday, bumangon ka na. Ano man? Anyamat ti kastang aramin. Nay, agong ungat sa manan nila kay mo, kaka. Ay, huwag na ah. Tani aldawan, ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak na. Na, Bangunan! imbisasan nga mutikaro ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano, awam mo deng ganti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, huwag na ah. Danda ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga awid iti manong nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kun kuana. Sino kumangay ti mga yatkan ko ana? Keer-mait.
Ay, di da pagan ano at aara amala ti amo na nga into na rin maray. Nasayata na karing ka nandi. At dakamot gayam di ti balay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturong mo, ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When, takanayon mga minti pa naginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kan tatang ijitalon itay. Kasta una yung panugda. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti pa nagkutong da. Nalabit, kapuday tay ti banugda ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti pa nagkonkonsumisyon da. Apay di ka masyang kadagiti dadakkel ta. Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadananang kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut kami ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti busis na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga men. Asino mati sana makaungat ngay. Maasi ka kumamat kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka dam. Paragsakam kumamat dananang kantatang Babaan ti pa nagbalbaliw mon. Gapumot lang kanakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaong tam. Apay, ubinga ngaong tanda. Nadamat na akam kon. Nataangan ako. Nung tanak ni tatang, kasla grade 2. Saan da ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti pa nagbiag dananang kantatang. Iso pa nga asim. Di mo ko maistresan ida. Idya mo nagitabisyom, Andi. Aginong takit ti andi. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Masakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkaysandak. May samat na diyamanang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. Tanaka mo. Iso sana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas ti aramid na rin yan. Kabusor ko amin nida. Isa jak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panantayo numalpas tayo nga ginom, Andi. Sige. Sumurotag man. Jak kayat ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol. Tawan problema. Umayag man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastala nga, Andi. Korta man manang sa nga bulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikagan na kiti kwarta ko naguluwag nito. Anyat kayo tiyo amang pasamak. Pagpipinadas tayo kasta ti kayo tiyo. Ay pamli ba yun? Binuksing kamay. Agawid ka kay Den. Diyan kayo ti agawid. Impyerno iti balay. Para siya demonyo ti adla iti. At nasara na. Ala, sumra ka nga ron. Tamaturog ka dito balay. Rabiin. Kwarta ti kasapulak. Ikan na kiti sa nga ribong. Mayadak tumadlang. Darasang manang. Ikarok ti utang ko kan ka manang ami. Kababain mat kan ka. Makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag na idak pala dito balay yaw. Diyak kaya ti agawid. Apay manan. Parigatan dak tumanon iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay ka ano Gapumat la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, Ande, aldawan. Di ka mala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramedam, di mo pa'y narugyan. Pangal daw to manan. Uwan manang. Madamdaman basit. Agmurmurayak labi. Ala, si kapay lang ti makaam mo iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wananang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisin amapan aginom.
Kan uray da kita aglaklako iti store. Imbaga ka di da pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamot. Tado ka no at talagang ti utang ti kapsat ko kadakwada. Ay, jakman amaw iti dayjay akabsat maw. Saan kami mo it nga agkurkurang amang bagbagaken ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makamukan ko na, nanang. Aywan man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggen na. Kwarta man manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalangan may tinggatang may tiarak. Laki inumak lang iti birthday. Sige na, kwarta man. Nag-iimot na iti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wenata kasano na iwaras mati utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan to pautangan manan. Wen, nagbayad ako no bumaknagak. Wala na, 1,000 man manan. Apay, pangusara mi ti kwarta. Pagkatang ko agas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko nagsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan kan ngipan. Mabit lang, tayo Ako, nakalaan. inako man kumatang iti chinilas ko yung jelly manang, kan shirt pan ko. No kasta? Las tug mo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan, agpapada kay aminan, pagkay kay sandang. Ni, anyat bagong tamngay. Api akasta ka? Ibagam na damaytad mo akwarta, unawan, tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang ang arak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin, pagkay kay sandak. Paren, gatangan mo na yung speaker kan power bank. I-bargain kon kan ka. Ni, nangalam nga dita. Kukwang? Wen, jak us-usarin. Gatangan mo. Nalakalang ti panangilako. Original mo dagito eh. Dagita hingingin na brand dagito ya. Isungarod agatangan mo ta sayang. Nalakalang. 1,000 day tadwa. Ha? Sigurado ka? Wen, alan, bayada mo tamapanak man ni Jaili. Nagalas ti arami dagiti agis istor diti lugar tayo. Nitakbat pautanganan. Isa ano malakok na ito i-jayman ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun na nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sa yan ti ropa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid diti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay kuya aparador. Anya, At hapag ngayon nala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jakinikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kaninla ko na ti speaker kan power bank mi ajakam mo. Namuak lang nga iti nangilakwan na. anya. Ayun na yan di kabsat mao. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa ilang araw na mapanibang ko day jay. Ngam na po ka matan. Sumurot na ka nagiti kayo naman taparay. Mapanda ka no ag beach. Jak sumurutan pare. Kanuresi ka. Di kan mo pan. Napartek kan. Napartek tayo mga aminan. Sino nga itig maneho? Nalay nga driver di may sa akadwa tayo. Ure na bartek na dyan. Nalay nga latangag maneho. Basta jak kumayan. Pare, makaturturog ako. Makamukha nga na. Ang amnusyak sumurtak. Tandak kaya ti agawi di balay da manang ko. Sigurado nga ang tanak da dyan. Nga po itinalak akwarta. Iso nga talawak lang. Mabit lang. Umayan. Tata, mapan kayo iji ospital. Itamot lang. Ha? Apay? Na-disgrasya tinaglugan ng daan di itay lang. Kat naitaray na iji ospital. Anya? Ayun na yun ti kasta. Nagbambanaga manakaw. Diyak kaya tikas yung itsurak na nang. Diyak kaya tagbali na baldado. Nadardar ka no iti husto. Titultulang dagiti sakam. Isu kapilitan na putdadak ka. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasano agpaitan? Kanya pa iti serbiti panagbiag ko.
Sarak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka naman ako. Tay danom na nga eh. Yasidag mo'y tayan ti wheelchair na abakit. Ato. Malala. Mangan kan, anak ko. Pasensya kayong tatang. Nanang. Puro nyawat ang tiararamidan nyo kanyak. Pakawaran da ko ma. Ano tinagbasunak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuoy? Wan, asino kumangay ti sabale nga agtitinulong no saan ada tayo? No dimngeg ka kumakada kami iday. No insapsapam kumatinagbalbalaw. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Nauli ti panagbabawik. Kitagyaman ka na kayo. Tawari, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay lata amang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na ng tatang.